Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV mwese aho muherereye mukaba mudukurikiye mbahaye ikaze muri aya makuru. Uyu munsi ni kuwa kane ni tariki 22 Mutarama muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Reka nizere ko mwese mumeze neza, reka nizere ko mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Ndababwira yuko aya makuru n'ubundi nk'ibisanzwe agiye kwitsana kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Sultan Makenga, mugabe mukuru w'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 maze gutangaza amagambo akomeye cyane, amagambo yateye ubwoba Kinshasa yose. Uraza kuyasobanukirwa ku buryo burambuye hamwe natwe hano ku Ibendera TV. Muri aya makuru kandi muraza kunyemerera nkutangarize yuko abagera ku gihumbi bose bamaze guhunga muri uyu mujyi wa Uvira, akaba rero ari ukubera impamvu z'abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo na Wazalendo bikomeje gutuma abaturage b'inzirakarengane bahunga ku bwinshi. Binabyo ndaza kubigutangariza neza cyane. Muri uyu mujyi wa Uvira kandi akubwira ko hamaze kugaragara amashusho ateye ubwoba yagaragaje ihohoterwa rikomeye ririmo gukorerwa abaturage aha muri uyu mujyi wa Uvira. Aya mashusho akaba yarakaje isi yose. Ibi uraza kubisobanukirwa, ndaza kugerageza kugusobanurira aya mashusho uburyo amezemo, nubwo ntashobora kuyakwereka hano ariko byibura ndaza kugerageza kugusobanurira uko ibintu byifashe. Imirwano ikomeye yongeye kuramuka mu bice bitandukanye aha muri uyu mujyi wa Uvira, ni muri teritwari ya Uvira sori. Hanyuma n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bongeye kugabwaho ibitero n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibi nabyo uraza kunyemerera mu kanya nze kubikubwira imuzi n'imuzingo. Ndaza kandi kukubwira ku mirwano yongeye kuramukira hitwa Kisimba iwerekeza Pinga, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uraza kunyemerera nituva aho ngaho tuze kwerekeza ku mirwano yongeye kuramuka muri teritwari ya Fizi. N'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bari kumwe na Twirwaneho bongeye guhangana n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Kugeza ubu tuvugana abarundi nabo bongeye kongera kugaragara ku rugamba barwana n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Ibi byose uraza kubisobanukirwa hamwe natwe hano ku Ibendera TV. Igihugu cy'Ubufaransa n'igihugu cy'Ububirigi bahamagaye Tshisekedi bamugira inama ikomeye cyane, baramubwira bati wowe ugomba gutangiza ibiganiro by'amahoro, bitabaye ibyo ngibyo uri mu marembera, ubutegetsi bwawe cyangwa se ingoma yawe neza iri ku musozo wayo. Turaza kubirebera hamwe ibi nabyo. Nitwa Mukada, ni ku Ibendera TV, nabahaye ikaze rero. Ubwo namwe mume ikaze munkorera like, abacyashya munkorera subscribe, hanyuma munamfasha gusangiza aya makuru inshuti n'abavandimwe banyu. Nukujya hasi wanditse share ukakanda bakaguha link ukayisangiza inshuti n'abavandimwe bawe, ubundi tukimakaza ya gahunda y'amakuru kuri bose. Ese rero reka munyemerere ibintu tubigenze gutya, ubundi mukanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, reka nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu. Nizere ko mwese mumeze neza, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza ariko kandi mukomeje no kugubwa neza. Uyu munsi rero nkuko nabibabwiye turi kuwa kane ni tariki 22 Mutarama muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Reka twanzike n'aya makuru. Like zanyu ariko ntago ndimo kuzibona, mutereke like nyinshi, mutereke subscribe nyinshi. Uyu munsi ndashaka kubona subscribers nshyashya, abantu bashyashya 1000. Munyemerere muterekeho rwose. Niba udukurikiye utari wakora subscribe umenye yuko rwose ibintu bitameze neza. Hanyuma abantu mudukunda kandi mudukurikira, niba wifuza kujya
mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV nta yindi nzira. Twandikire kuri nimero yacu ya WhatsApp na akamenyetso ko guteranya 250 79 17 0082 ubundi duhite tugushyiraho byihuse cyane. Aha uzajya uhakurikiranira amafoto n'amashusho tutabasha kuba twazana hano kubera amategeko n'amabwiriza ya YouTube. Hanyuma rero nawe ntucikanwe, bantu mudukunda kandi mudukurikira muherereye mu turere tugize igihugu cy'u Rwanda, mbahaye ikaze neza ko mumeze neza. Hari abantu mudukurikira cyane muherereye Kayonza, hari abantu mudukurikira cyane muherereye i Karongi, n'abaherereye za Gisagara, abari za turere twose two mu ntara y'Iburasirazuba muradukurikira, iyo za Gatsibo, mwese mbahaye ikaze. Abantu badukurikira muherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo ndavuga abaherereye Uvira, ndavuga abaherereye za Masisi, iyo ngiyo za Kisangani, mumeze mute? Hari inshuti zacu ziherereye muri ibyo bice, namwe tubahaye yambu. Abadukurikira muherereye mu gihugu cy'u Burundi, abari mu gihugu cy'u Bugande, abari muri Kenya, abari muri Tanzania, abari Sudani, abari Malawi, abari Mozambique, namwe mbahaye ikaze. Abantu badukurikira muherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, namwe mbahaye ikaze. Abadukurikira baherereye mu Bufaransa, bari mu Bubiligi, abari mu Buholandi, abari muri Canada, abari muri Australia, abari muri Norvege, mwese mbahaye ikaze. Nitwa Umukada. Reka twinjire n'aya makuru rero. Nababwiye aya ni amakuru akomeye cyane, ni amakuru muri buze kumviramo ibintu mutigeze mwumva ahandi, ni amakuru kandi muri buze kumvamo inkuru ziremereye kandi zikomeye. Niyo mpamvu mbasaba kwitonda rero. Niba ugeze hano ntuze guhita ugenda, aya makuru nakubwiye ngo nuhombya urahomba. General Sultani Makenga n'umugaba mukuru w'igisirikare cy'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 amaze gutangaza amagambo yongeye guhabura Kinshasa yose. Uyu mugabo ntabwo ajya akunda gutangaza ibintu byinshi, akenshi we ibya bikorera ku rugamba. Yavuze yuko uri muri ofisi agomba kumenya ko ofisi ye ari indake. Uyu mugabo rero amaze gutangaza amagambo aho yavuze yuko neza urugamba rugeze aho rukomeye. Umugaba mukuru w'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 yitwa General Sultani Makenga yateguje abayoboke b'uyu muryango ko uyu mwaka w'2026 uzarangwa n'akazi gakakaye. Yavuze ngo ni akazi gakakaye. Niba avuze ko gakakaye ni ukuvuga ko gakomeye kandi kakarenga gukomera. Mu gihe urugamba rwo kubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rukomeje, Makenga ibi yabiteguje aba bayoboke ba Alliance Fleuve Congo M23 ni ku munsi w'ejo kuwa gatatu tariki 21 Mutarama muri uyu mwaka. Akaba rero yaravuze ko abayoboke aba Alliance Fleuve Congo M23 bakwiriye kwitonda, ndetse kandi aho bari hose bakabaho biteguye, kubera yuko ngo akazi kabategereje karakomeye cyane. Yemwe ngo nanaho gahuriye nako bamaze gukora. Mwibuke Alliance Fleuve Congo M23 yamaze kwigarurira umujyi wa Goma, yamaze kwigarurira Bukavu, Uvira nayo barayigaruriye nubwo ku itariki 17 ku munsi w'ejo bundi kuwa gatandatu bayivanyemo. Ariko ndakubwira ko ugereranyije ama operation bagiye bakora, ukagereranya amambushi bagiye bakora, ukagereranya uburyo bagiye bafata za matekwa nyinshi, ukagereranya uburyo bafashe aba mercenaires cyangwa se abacanjuro, akavuga ngo akazi gasigaye rero ngo niko gakomeye kuruta ko bamaze gukora. Mwumve yuko ibi bintu abikomeye.
mwumve yuko ibi bintu bikomeye cyane rwose, aho General Makenga mu magambo yagize ati turacyari mu ntambara, ni mwitware nkaho mukiri ku rugamba, ni mube indahemuka, murangwe no kuba muhora mwiteguye yuko akazi gakari kandi gakomeye ndetse kaba ategereje. General Makenga by'umwihariko yagaragaje ko urugendo rwo kubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihuriro Alliance Fleuve Congo mama 23 ririmo rukiri rurerure kandi rukaba rusaba imbaraga nyinshi. Mu yandi magambo ugenekereje arashaka kuvuga yuko ngo ibyo kubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urugendo nibwo rugiye kujya arwatangira. Ngibyo rero bikaba rero byongeye gutitiza no guhangamura abikinshasa. Makuru akavuga yuko nubundi bongeye kugira ubwoba bukomeye cyane. Abagera ku gihumbi bamaze guhunga bava mu mujyi wa Uvira kuva FARDC na Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi bagaruka muri uyu mujyi wa Uvira bakawinjiramo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugaruka kw'imitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo hamwe n'ingabo za FARDC n'igisirikare cy'u Burundi mu mujyi wa Uvira byatumye abantu babarirwa mu gihumbi bahunga uyu mujyi berekeza mu bice bitandukanye. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga yuko abahunga cyane cyane ari abo mu bwoko bw'abanyamurenge cyangwa abatutsi bari batuye muri uyu mujyi wa Uvira. Abandi ngo bahise batangira guhunga, akaba ari abantu bashinjwa gukorana n'umutwe witwaje intwaro wa Alliance Fleuve Congo mama 23 wari umaze ukwezi kurenga warafashe umujyi wa Uvira mbere yo kuhava burundu ku itariki ya 17 Mutarama muri uyu mwaka w'2026. Benshi muri abo baturage abarimo guhunga ngo bagiye gushaka ubuhungiro mu midugudu iherereye mu kibaya cy'uruzi rwa Ruzizi, cyane cyane muri Kamanyora aho bari, kandi ngo bakaba nta mfashanyo barimo kubona ndetse ngo ubuzima bwabo bumeze nabi cyane. Amakuru akavuga ko mu gitondo cyo kuri uyu munsi nabwo hongeye kugaragara abandi baturage batari bakeya bahunga. Ikindi kintu wamenya, kuva ku munsi w'ejo leta ya Kongo yavanaho internet muri uyu mujyi wa Uvira. Ubu noneho hatangiye ibikorwa byo kubangamira no kubuza abaturage guhunga, aho Wazalendo ngo n'abasirikare ba FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi ngo abaturage barimo kubona bagaragaza ko bashaka guhunga ibyabo ngo biri kuba bibi cyane. Bigaragara rero ko n'ubundi muri uyu mujyi wa Uvira situation ikomeje kuba mbi cyane, ibintu bikaba byongeye kuzamba no gukomera. Reka nkwerekeze muri ya nkuru nakubwiye igaragaza amashusho y'urukozasoni, ntago ndi buyite ay'urukozasoni ahubwo ndayita amashusho y'ibyago. Ni amashusho ateye ubwoba, ni amashusho akomeye cyane. Reka nk'ubu ngubu ngerageze gukora demonstration cyangwa se kukubwira ishusho ya mbere. Ahangaha ndimo kureba imbere yanjye uko imeze. Bafashe umugabo ubona ko ari wo mu kigero cy'imyaka nka 25 na 30 gutyo, barangije bamubohera inyuma n'imigozi ikomeye cyane. My friend, ibintu biteye ubwoba. Bazengurutsa imigozi bamuzirika amaboko yose bazirikiye inyuma, bamuzirikira no mu ijosi, barangije baramunaganika. My friend, ibi bintu ni ibintu biteye ubwoba. Iyindi shusho tugezeho, bafashe umugabo nawe ubona yuko ari wo mu myaka nka 30 kuzamura, kuko ndabona we afite no bwanwa burimo imvi. Hanyuma barangije bamwambura imyenda yo hasi, bamusigira kenda k'imbere, barangije baraboha babohera inyuma nawe. My friend, ibintu biteye ubwoba, ndakubwiza ukuri ko ibirimo kubera muri Uvira
ni ibintu mukwiriye gusengera. Abantu musenga, bantu mutwumva, musengere abaturage bo muri uyu mujyi wa Uvira ibirimo kubabaho n'imperuka yigendera. Umutekano muri uyu mujyi wa Uvira mu by'ukuri ukomeje kugana aharindimuka, mu gihe hakomeje gusohoka amashusho n'amakuru ateye impungenge n'ubwoba agaragaza ihohoterwa rikorerwa abaturage b'abasivile bo muri uyu mujyi wa Uvira. Amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga, natwe turimo kureba hano mu kanya raza kugerageza kuyasangiza abadukurikira mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV. Aragaragaza abagabo bafashwe abakambirirwa bambaye ubusa, amaboko yabo aboherwa inyuma, ibintu bikomeye cyane kandi biteye ubwoba. Aya amashusho yatumye abantu benshi hirya no hino ku isi bagaragaza impungenge zikomeye kwihonyorwa n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu ririmo kubera muri uyu mujyi wa Uvira. Nk'uko amakuru aturuka mu baturage ndetse no mu bakurikirana iby'umutekano ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira bitangaza, abantu ngo bafashwe barashinjwa kuba ngo barashyigikiye ihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23 mu gihe ryagenzuraga umujyi wa Uvira mbere yuko rihivana mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki 17 Mutarama muri uyu mwaka w'2026. Dukomeje n'aya makuru, reka nkubwire ko imirwano ikomeye yongeye kubura mu gace ka Uvira ni nyuma n'ubundi yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bavuye muri uyu mujyi wa Uvira kuri uyu munsi. Rero mu rukerera abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo bakaba bongeye kugaba ibitero ku barwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Amakuru aravuga yuko ingabo za FARDC hamwe n'abafatanya barimo Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi ngo batangiye kugerageza n'ubundi kwigarurira ibice abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 barimo, ubwo ni ibice byo haruguru hariya za Sange. Mu gitondo ku isaha y'isa 11:45 rero bakaba bongeye kugaba ibitero ku barwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Abivuga yuko hatewe bombe ebyiri, ariko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bakaza kuzisubiza inyuma ndetse bakazipfuviriza mu kirere. Urugamba cyangwa se imirwano rero ngo yahise itangira ubwo ngubwo. Aya makuru agaragaza ko hakiri ibikorwa bya gisirikare yaba mu bice bitandukanye biherereyemo abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23, aho n'ubundi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo bakomeje gukubita agatoki ku kandi bavuga yuko bazaruhuka ariko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 ngo babavanye muri ibi bice. Kugeza ubu rero amakuru akavuga yuko n'ubundi iyi mirwano ngo yatangijwe n'abawazalendo bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi, ariko kandi ngo na FARDC yahise yinjira muri uru rugamba. Kugeza ubu rero amakuru aravuga yuko n'ubundi abantu batari bake ngo bongeye guhunga bava mu bice byegereye uyu mujyi wa Uvira abegera mu bice by'uburengerazuba bw'uyu mujyi wa Uvira, aho n'ubundi ngo bari gutekereza kwizera umutekano. Reka nkubwire ko kandi imirwano yongeye kuramuka hitwa Kisimba werekeza Pingani mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande cyangwa muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru aturuka ahangaha agera ku Ibendera TV aravuga yuko imirwano yongeye kubura hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC n'abafatanya barimo Wazalendo. Akaba n'ubundi imirwano yongeye kubera ku muhanda wa RP 1030 ni muri Kisimba, ni hafi y'umujyi wa Pinga mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru.
kugeza ubu ngubu amakuru avuga yuko iyi mirwano yatangiriye mu bice bya Mombi na Rusamambu, ni hafi ya Pinga, ku murongo cyangwa se ku muhanda wa route nationale nimero 1030. hanyuma kugeza ubu amakuru akavuga yuko iyi mirwano irimo kugenda izamura umwuka n'ubundi izamura imbaraga cyane, yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo ngo bamaze kwegura ibikoresho biremereye, nabo rero batangira gusubiza abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo abagabyeho ibitero aha muri ibi bice. Byumvikana rero ko urugamba rukomeje kuba urugamba kandi rukomeje gukomera no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Imirwano kandi butuvugana amasasu yongeye kumvikana mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi, n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kugabwaho ibitero n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ni FARDC, ni Wazalendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Mu bice byo mu majyepfo ya Kivu ni mu bice byo mu majyepfo ya Kivu muri teritwari ya Fizi, amakuru agaragaza ko n'ubundi abasirikare b'u Burundi na FARDC na Wazalendo bongeye kugaba ibitero kuri twirwaneho. Intare za Sarambwe rero zikaba zongeye kugabwaho ibitero mu gitondo cyo kuri uyu munsi, aho n'ubundi amakuru avuga yuko ibi bitero byongeye kugabwa mu bice bya Poezero ni muri Fizi, ni nyuma y'iminsi mike abarwanyi batwirwaneho bigaruriye aka gace. Kugeza ubu ngubu rero amakuru aravuga yuko imirwano yatangiriye aha muri ibice bya Poezero muri Fizi, ubundi ngo amasasu akaba yongeye kumanuka akerekeza muri ibi bice, aho abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bavuga yuko ngo barimo gushaka cyangwa se bifuza ko abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo barekura ibi bice bya Poezero nk'uko barekuye umujyi wa Uvira, nyamara ukabona yuko ibi bishobora kugorana mu gihe abarwanyi b'intare za Sarambwe bavuga yuko badashobora kurekura ibi bice bya Poezero kubera yuko ariho habafasha gukingira ibi bice bya za Minembwe, aho abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakomeje kugaba ibitero kenshi na kenshi bagambiriye kurimbura abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamurenge, ariko abo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaba basaba yuko ibi bice nabyo babirekura nk'uko barekuye umujyi wa Uvira. Ese ibi bizashoboka cyangwa abahunze kugeza ubu ngubu n'abaturage benshi barimo kwerekeza mu bice by'Imutambara na Murima ndetse no mu bindi bice abashobora cyangwa se bizeyemo ko abashobora kuhabona umutekano kugeza ubu ngubu. Perezida Tshisekedi yandikiwe n'Ubufaransa n'Ububiligi ibaruwa ifunguye kandi n'ibaruwa ikubiyemo ibintu bikomeye. Ubufaransa n'Ububiligi bakaba basabye Perezida Tshisekedi gutangiza ibiganiro by'amahoro bidaheza impande zose, bitaba ibyo ngibyo ubutegetsi bwe ngo buri mu marembera. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku itariki ya 19 Mutarama muri uyu mwaka, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa yasabye abanyekongo bo mu byiciro byose kurenga amacakubiri n'amakimbirane ya politike n'ayandi, bakiyemeza kuganira mu bwisanzure no kongera kubaka igihugu cyabo gishingiye ku bwiyunge n'amahoro arambye. Iyi minisiteri yagaragaje ko iki cyifuzo kiri mu murongo wa gahunda y'amahoro yateguwe ku bufatanye bwa Kiliziya Gatolika n'itorero Anglikani, isaba ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi kwemera kuganira n'impande zose zirebwa n'ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kumvikana hagati ya leta ya Kinshasa n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Ku rundi ruhande Ububiligi, umwami Philippe yagiranye ibiganiro na Perezida Tshisekedi Davos mu Busuwisi, aho bombi bari bitabiriye inama y'ihuriro mpuzamahanga y'ubukungu World Economic Forum. Ibyo biganiro ngo byibanze ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'uburyo byakemurwa mu buryo burambye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost yasobanuye ko umwami Philippe yasabye Perezida Tshisekedi gutegura ibiganiro by'amahoro by'abanyekongo bose
bihuza impande zombi kandi bidaheza n'umwe, amwizeza ko Ububiligi bwiteguye gutanga umusanzu wabwo mu kubishyigikira. Shuti bakunzi ba Ibendera TV, like zanyu ziri hehe? Like zanyu ntago ndimo kuzibona. Mugemerere munkorere like muri benshi, hanyuma kandi munkorere subscribe muri benshi. Uyu munsi nyere nibura subscribe nshyashya 1000. Ubwo niba utari wakora subscribe rero uyu niwo mwanya mwiza kugira ngo binkorere kandi nubigenza gutyo uraba ukoze cyane. Nitwa Mukada rero, reka tugane ku musozo. Ibitekerezo byanyu amukomeze mu bitwerereze, na nyuma yo kuva muri studio dukomeza kugenda tubireba kandi tukabisubiza. Mugira amahoro n'amahirwe kandi Imana ikomeze kubarinda.